Da bismo promenili podešavanja kada je Windows Update u pitanju, u Start meniju kucamo Update i odabiremo Windows Update. Zatim sa leve strane Change Settings i zadajemo željene parametre. Pod Important Updates odabiremo instaliranje nadogradnje automatski, preuzimanje nadogradnje nakon čega ćemo odabrati koji želimo da instaliramo, proveravanje za nadogradnjama s tim da sami odabiremo koje ćemo preuzeti i instalirati i da isključimo ovu opciju. Također pod Recommended Updates štikliranjem ove opcije dobijamo preporučene nadogradnje na isti način kao i bitne. Who can install updates? Dakle, kome je dozvoljeno da instalira nadogradnje i štikliranjem ove opcije dozvoljavamo svim korisnicima da izvrše ovu radnju. Microsoft Update, da dobijemo listu nadogradnji Microsoftovih proizvoda kao i softvera. I Software Notifications, da dobijemo obaveštenje kada je novi Microsoft software dostupan. Ukoliko odaberete da se automatski instaliraju nadogradnje, možete podesiti koji dan i u koliko sati želite da se radnja izvrši. I kada završite sa podešavanjima, kliknite OK. Kada su drajveri u pitanju, Windows 7 za razliku od prethodnih verzija automatski preuzima drajvere sa interneta i olakšava nam traženje diskova i instaliranje hardverskih komponenti ponaosob. Da bismo uključili ili isključili ovu opciju, idemo na Start, zatim desni klik na Computer i Properties i pod Advanced System Settings odabiremo Hardware karticu i Device Installation Settings. Dakle, možemo odabrati da se automatski vrši preuzimanje drajvera sa interneta, zatim da izaberemo da li želimo da instalira najbolji softver koji Windows Update pronađe, da li želimo da instalira drajver samo ukoliko nije pronađen na našem računaru ili da ne preuzima, odnosno ne instalira drajvere sa interneta. Također štikliranjem ove opcije dozvoljavamo da se promeni defaultna ikonica sa novim sa interneta. Na primjer, ako izađe nadogradnja za neki štampač i nova ikonica, ažuriranjem samog drajvera dobit ćemo i novu ikonicu za štampač. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt strane na sajtu ili ostaviti komentar ispod samog tutoriala.